Salibonani bantwana benkosi, liyabingelelwa ngelihle igama lomfeli wethu Jesu ozayo masinyane. Siyabonga bathandekayo ukugcinwa, ulondolozwa, ukuvikelwa ebudeni beviki kwaze kwafika sona lesi sikhathi ngesabathe elingcwele lokho esingabaphilayo. Haleluya. UThixo uyammangalisa bathandekayo, uThixo uyammangalisa, lumfanele udumo. Haleluya. Kulenye ingoma engiyithandayo esasiyicula kudala le yayisithi yona uJesu uyamangalisa, uJesu uyamangalisa, uJesu uyamangalisa, uJesu uyamangalisa. Simbonga ngothando lwakhe, simbonga ngothando lwakhe, simbonga ngothando lwakhe, uJesu uyamangalisa. Haleluya. uJesu uyamangalisa bathandekayo, uJesu uyamangalisa. Simbonga ngothando lwakhe, simbonga ngomusa wakhe, simbonga ngesisa sakhe. Haleluya. Singakangeni enkonzweni yelizwi lanamhlanje, asibende ilizwi lomthandazo. Babo ingcwele, babo othandekayo, siyabonga ukugcinwa singabaphilayo kwaze kwafika isabatha singabaphilayo. Baba, siyazehlisa sibabi, akulanto enhle ngathi. Sihlambulule konke okungalungi kwethu, sithethelele ukonakala kwethu Baba. Babo ingcwele, senze sifanane lawe, sihlambulule ngegazi lakho Baba, sembese ukulunga kwakho Baba. Finyelela indingo zethu, abanye balambile, abalamali yokudla, provide ngegama likaJesu. Abanye njalo Nkosi othandekayo abalamali yerent, abalamali ye-school fees, wena wathembisa wathi sicele loba yini. Abanye bayagula Nkosi, nxa wawusithi loba yini wawugoqela konke okuyimthwalo kwethu ngaphansi kwelanga. Baba, siyabonga ngoba asikho isihlobo ngaphansi kwelanga esifanana lawe. Nkosi othandekayo, wena uyanaka nxa singalali inyembezi sehla, wena uyazwelana lobuthakathaka bethu. Baba, siyazehlisa, thinta imthambo ebuhlungu kwabagulayo balulamise, abangela mali Nkosi provide ngemisebenzi, provide ngamathuba amabhizinesi. Babo ingcwele, sicela Nkosi usibusise ngako konke esikudingayo Baba. Wathi sicele loba yini sesicelile, wathi sicele ngokukholwa siyakholwa. Akube kithi njengokusho kwelizwi lakho, siyalamukela, siyasamukela isethembiso Baba. Nansi imfihlakalo yokusindiswa kwethu phambi kwethu, siyambulele yona, sisindiseke ngoJesu siyakhuleka. Amen. Siyabonga bathandekayo, singaphansi kwetheme ethi yona Christ our righteousness. uKristu ukulunga kwethu. Kasikwamukeleni ukulunga kukaJesu bathandekayo, kasiyamukeleni ingubo yomthimba eyikulunga kukaJesu. Ungavumi ukuthi uJesu azafike kona lapha emhlabeni akuthole ungakholwa, akuthole ungelayo ingubo yomthimba. Nxa usancengwa utshelwa ngezulu uJesu esancenga, woza uthethelelwe, ungazenzi izaba, balekela ingozi. Ingozi balekelelwa ngaphansi kwesiphambano. Lizakhumbula bathandekayo, enkonzweni yethu edluleyo besingaphansi kukaRomans chapter 6, besiyigqiba sisukele layo kuverse 16 kusiya ku23, la besikhuluma khona ngendaba yezigqila, ukukhululwa kwezigqila. Namuhla sizobheka uRomans chapter 7 verse 1 to 6. Ku-chapter 7 kaRomans uPaulus sitshela ngokuthi sikhululwa njani ngaphansi komthetho. Angitsho sisuke ku-chapter 6 kaRomans lapho besichazelwa khona ukuthi sikhululelwani ngaphansi komthetho. Then ku-chapter 7 uPaulus sitshela ngokuthi sikhululwa njani. Bamba lokhu. Ku-chapter 6 uPaul besitshela ngokuthi sikhululelwani, isizathu sokukhululwa kwethu ngaphansi komthetho. Then ku-chapter 7 uPaul sitshela ngokuthi sikhululwa njani ngaphansi komthetho. So ku-chapter 6 why, ku-chapter 7 how. Uyezwa? Ake sizwe ukuthi iBhayibheli ithini. Zwani isihloko sakhona. iBhayibheli lithi ukukhululwa emthethweni, ukubotshwa kuJesu. Abesethu uPaul
verse 1 kaRomans chapter 7, kalazi yini bazalwane ngoba ngikhuluma ebantwini abawaziyo umthetho ukuthi umthetho ulamandla phezu komuntu nxa esaphila kuphela na. So uPaul ukhuluma labantu abawaziyo umthetho. Le inkulumo iqondiswe kuzazi umthetho. Wayekhuluma lamaJuda ababesebandleni laseRoma. Phela umntwana omJuda into yakuqala eyifundiswa kakhulu kwakungumthetho. Umntwana omJuda wayengakuchayela imithetho yonke ayimemorize ngekhanda. Uzakhumbula insizwe enothileyo kuLuka 18 verse ngelika 18, the rich young ruler, kwakungumfana omJuda. Wathe ebuzwa nguJesu ngomthetho wathi lokhu ngakwazi ngakugcina kusukela ebuntwaneni bami. NgamaJuda lawo. So kahle kahle uPaul wayelungisa uhlupho emajudeni kwabakibo khona ngale. Uthi nxa iqhubeka uPaul uthi yena kalazi yini bazalwane ngoba ngikhuluma ebantwini abawaziyo umthetho ukuthi umthetho ulamandla phezu komuntu nxa esaphila kuphela na. Uyayizwa yini indaba la? uPaul uthi as long as uphila ungaphansi komthetho. Uyezwa yini? As long as uphila kukhona umthetho ongaphansi kwawo. Kungaba ngumthetho welizwe, kungaba ngumthetho wesigaba, kumbe umthetho kaNkulunkulu. Wena lami we are under the law as long as we are living. Uyezwa yini? Zwana la. Kodwa umuntu angavela afe, akusela umthetho olamandla phezu kwakhe. Ngeke ufake umuntu icala ukuthi umuntu ofile ngeke umfake icala ukuthi wayengabhadalanga imali yomthelo welizwe. Uyezwa yini? Kumbe umuntu ofileyo ngeke umfake icala ukuthi wayengakhuphanga itithe. Uyezwa yini? Ngoba akusela mthetho olamandla phezu komuntu angafa. Uyezwa yini? Yikho kutshiwo nguPaul. Umbuzo kumele sizibuze wona manje ukuthi kanti uPaul yiphi imithetho akhuluma ngayo uRomans chapter 7? So andingutshele ngathi uPaul kuRomans chapter 7 ukhuluma ngokuthi sikhululwa njani ngaphansi komthetho. So yiphi imithetho kahle kahle uPaul akhuluma ngayo esikhululwa ngaphansi kwayo? Ngake ngezwe omunye uelder umdala wami webandla esithi vele uPaul encwadini zakhe wayengakhulumi nge10 commandment, imithetho eli10. Kuthiwa uyabe ekhuluma ngama-ceremonial laws. Hayi madoda, asibuzi elder vele sibuza iBhayibhili. Haleluya, sitshele iBhayibhili. Kule enye ingoma yami engangiyithanda kudala le yayisithi iBhayibhili lona ngiyalithanda lakhulula umoya wami. iBhayibhili lona ngiyalithanda lakhulula umoya wami. So manje iBhayibhili madoda ngiyalithanda, lizasiphendula imibuzo yonke. Uyezwa yini? Haleluya, kasilibuze iBhayibhili ukuthi uPaul ukhuluma ngayiphi imithetho esikhululwa ngaphansi kwayo. Mana ngikufundela iverse Romans 7 verse 7. Ithi ngakho sizathini na? Umthetho uyisono na? Ngempela kawusiso. Ngeqiniso mina ngangingasoze ngazi ukuthi isono siyini kungesiwo umthetho, ngoba ngangingayikwazi ukuthi ukuhawukela ngempela kuyini. Aluba umthetho ungatshongo ukuthi ungahawukeli. Uyayizwa yini iBhayibhili? Ngitshelani bathandekayo, yiphi le mithetho uPaul acaphuna kuyo? Uyizwile yini iBhayibhili? Uthi Paul ngangasoze ngazi ukuthi ukuhawukela kuyini. Umthetho ungatshongo ukuthi ungenzi njani, ungahawukeli. So ukuthi ungahawukeli ngitshelani ukuthi yiphi le mithetho? Uphi umthetho okhuluma ngokuthi ungahawukeli? Uyezwa yini? Antsho yi10 commandment, imithetho eli10. Lo ngomunye wemithetho eli10 othi ungahawukeli, do not convert. uPaul uthi sikhululwa ngaphansi kwayo nale mithetho. Uyezwa yini? Umbuzo uthi sikhululwa njani? Yikho kuchasiswa nguPaul. Zwana uverse 2 lo 3 kaRomans chapter 7 uthi njengesibonelo ngomthetho owesifazana owendileyo ubotshelwe kumkakhe nxa esaphila. Kodwa umkakhe angafa uyakhululwa emthethweni wokuthathana. Kungakho-ke angendela kwenye indoda umkakhe esaphila kuthiwa uyisifebe. Kodwa umkakhe angafa uyakhululwa kulowo mthetho angabi yisifebe lanxa esendela kwenye indoda. Uyayizwa yini indaba lapha? uPaul usebenzisa umtshado ukutolika ivangeli. Haleluya. Kuchapter 6 ubesebenzisa izigqila ukuchasisa ivangeli uPaul. Manje kuchapter 7 usebenzisa umtshado ukuchasisa ivangeli. Uyezwa yini? Kahle kahle uPaul akakhulumi ngomshado.
kodwa usebenzisa umshado njengesibonelo. Ya, abantu abaningi nxa bekhuluma ngendaba zomshado, ya, kuma-counseling e-marriage, ya, kwizifundo, kuma-family life, esikhathini esiningi basebenzisa yona li-chapter, uRomans chapter 7. Akulanto e-wrong, but ngizakutshela uPaul wayengakhulumi ngomshado kuRomans chapter 7, kodwa wayesebenzisa umshado njengesibonelo etolika ivangeli. Uyezwa yini? Wayetolika ivangeli esebenzisa umshado. Uyayizwa yini indaba la? Ngokomthetho, owesifazana oshadileyo ubotshelwe endodeni yakhe nxa isaphila. Ngamanye amazwi, nxa owesifazane eshada esenda, ubotshelwe endodeni yakhe okwempilo yakhe yonke. Yikho kuthiwa nguPaul. Ngoba the Bible tells ukuthi nxa abantu betshada babotshelwa ndawonye, ngesilungu bathi until death do us part, size sehlukaniswa yikufa. Ngamanye amazwi, ukufa yikho kuphela ukukwanisa ukuqeda umcimbi womshado. Uyezwa yini? Ya, ungilalele kuhle, ngoba ngithe kahle kahle uPaul akakhulumi ngomshado, kodwa ukhuluma ngevangeli esebenzisa umshado njengesibonelo. So ngizakwambulela imfihlakalo ukuthi sakhululwa njani ngaphansi komthetho. Phela sasibotshelwe ngaphansi komthetho, then yikuphi ukufa okwaqeda umshado wethu lomthetho? Uyezwa yini? Sasikhululwa njani? Ya, ngaphansi komthetho. Sakhululwa njani ngaphansi komthetho? Ngithe mina ukufa yikho kuphela ukwazi ukuqeda umcimbi womshado, ukuthi ngamanye amazwi abantu nxa beshadile ukufa yikho ukwazi ukwehlukanisa. So thina bathandekayo, ngokomthetho sasibotshelwe emthethweni. Uyezwa yini? Sasibotshelwe ngaphansi komthetho. Ngamanye amazwi sasishade lo mthetho. Sakhululeka njani ukuthi sishade lenye indoda enguJesu? Uyezwa yini? Ngokomthetho. Ngithe mina akakuvumi ukuthi owesifazana ethe shade lenye indoda afuna ukushada lenye indoda, leya ndoda yakuqala isaphila. Ngokomthetho akuvumi. Uyezwa yini? Ngeke ashade lenye indoda ngokomthetho. Uyabe senza into engaphandle komthetho. Uyabe sephula umthetho womshado, ngoba umshado ungabambanisa umuntu lomuntu, ubabambanisa okwempilo yabo yonke until omunye afe. Nxa kusifa omunye, kulapho omunye okhululeka khona ukuthi ayende kumbe athathe. Uyezwa yini? So phela thina bathandekayo sasibotshelwe ngaphansi komthetho, then yikuphi ukufa okwaqeda umshado wethu lomthetho? Sakhululeka njani ukuthi sishade lenye indoda enguJesu? Zwana la, lapha silamadoda amabili lomama oyedwa. Uyezwa yini? Umama yinzalo ka-Adamu, kumbe ngithi libandla. Kalokhu siyazi ukuthi umfazi umele ibandla ngokweBhayibhili. Ephesians chapter 5 verse ngelika-20. Ya, ungahamba uyefunda, iza kutshela iBhayibhili ukuthi madoda thandani omkenu njengoba uKristu walithanda ibandla. So indoda imele uJesu, umfazi umele libandla. So lapha ku-parable, ku-illustration le, silamadoda ayi-2, lo mfazi oyedwa. Uyezwa yini? So umfazi lo umelele ini bathandekayo? Ibandla. Uyezwa yini? Ya, then ngithe silamadoda amangaki? 2. La indoda yakuqala ngumthetho, eyiyo esishade nayo. Uyezwa yini? Eyiyo esashada nayo ngesikhathi siwele esonweni. So indoda yesibili nguJesu, eyiyo esifuna ukushada layo. Kodwa mina ngithe akuvumi ukuthi sishade lo Jesu indoda yesibili isaphila. Okusho ukuthi ngeke sishade lo Jesu indoda yesibili singaqalanga sakhululwa endodeni yakuqala engumthetho. Futhi asikhululeki endodeni yakuqala kungabanga lemfa. Uyezwa yini? Kungafanga oyedwa phakathi kwethu le ndoda yakuqala ukuze sishade le yesibili. Uyengizwa? Mbambe kahle, idiphu inzima kodwa uyibambe. Mana ngikwambulela imfihlakalo. Vele ungabona umfazi esefuna ukushada lenye indoda yesibili ekubeni indoda yakhe yakuqala isaphila, kumele ubekwazi ukuthi emshadweni wakhe wakuqala kulohlupho. Esikhathini esiningi yena umama nguye oyabe engagwananga ekhanda kwesinye isikhathi. Uyezwa yini? Kwesinye isikhathi lakhona ukuphila uyehluleka umama ukuphila impilo efunwa indoda yakhe yakuqala nayo. Uyezwa yini? Ya, kwesinye isikhathi umntwana
kwesinye isikhathi umfazi wona lo uyabe sefuna ukuphuma emshadweni akanakho ukuthula, uyezwa uyahlukuluzwa indoda nayo. So ungabona umuntu ongumfazi efuna ukusuka endodeni yakhe yakuqala ashade nayo, kusho ukuthi kumele ubekwazi ukuthi kunohlupho. Ithi either uhlupho lukuye yena umama, kumbe uhlupho lungaphakathi kwabo, ubudlelwano babo abuchayisani, uyezwa yini? Ya. So ya, ngifuna ubambe la. So Ndlovu, sitshele njengoba uthi indoda yakuqala esishade nayo okumele sikhululwe ngaphansi kwayo ngumthetho. So sitshele Ndlovu, lungaphi uhlupho lomshado wethu lalindoda okuthiwa ngumthetho? Zwana la, uhlupho lwakuqala ukuthi thina umfazi izona, uyezwa yini? So uhlupho lukithi thina madoda yithe singakwananga ekhanda umfazi, uyezwa yini? Ya, thina umfazi yithe singakwananga ekhanda. Ya, vele asiphelelanga, uyezwa yini? So akuhlaleki le ndoda esilayo. Ya, indoda engumthetho ilungile, ingcwele. Kodwa indoda le ayinalo uzwelo, kayizwelani lathi lanxa singaphelelanga, lanxa yona ilungile. Ya, nxa ungenza iphutha kumbe utshisa isitshebo vele kayikuzweli, kodwa iyakugweba kuphela. Lanxa uzama ukunikeza izabo, uxolisa, uncenga, usithi sithando sami angitshisanga ngamabomu isitshebo, bengisa-ayina impahla zakho, vele indoda yakhona engumthetho ayilandaba lokuthi kube liphutha, okwayikukugweba kuphela, uyezwa yini? Ya, okwayikukugweba kuphela. Uhlezi ujeziswa kokuphela nxa uphambanisile, uyezwa yini? Okwesibili ngalindoda yikuthi lanxa efuna izinto zonke zenziwe ngokupheleleyo, kodwa yena ngeke akuphakamise isandla akuncedise, uyezwa yini? Ngeke vele akubambe isandla akuncedise, akuphathise kulokho okwenzayo. Lanxa ifuna ukuthi uyenze accurate, uyenze ngobunono, ngokuphelela, izinto zonke zibe perfect. Ya, indoda engumthetho le esishade nayo ngeke ikuncedise, ufuna wena uzenzele wedwa. Ya, okwesithathu yikuthi indoda le waya mchokocho, ifuna ukulalelwa. Nxa umfazi engaphazamisi sokulandela isigwebo, uyezwa yini? So ngaphansi kwale ndoda engumthetho, umfazi uphila ngokwesaba, akanakho ukuthula, uzama ngazo zonke indlela ukuthokozisa indoda yakhe, kodwa kuyamehlula, uyezwa yini? Uyayizwa iproblem ekhona phakathi kwemarriage yethu lo ndoda okuthiwa ngumthetho? Uyayizwa i-communication breakdown ekhona? Uyayizwa yini uhlupho, i-relationship ayikho, akula kuthula, akula peace. That's why ubona umfazi oyithi efuna ukuthi akhululwe ngaphansi kwalindoda. Ya, ngikutshelile ngathi amadoda amabili, umfazi ngenxa yokuthi akanakho ukuthula ngaphansi kwendoda yakuqala sefuna ukudivorce, ashade lenye indoda, kodwa kwenzeki ngoba indoda yakuqala isasekhona. And uhlupho lukhona yikuthi indoda yakuqala okuthiwa ngumthetho kayifi, lanxa ungaze uzama ukuyifakela ipoison kayifi. Liyezwa yini bathandekayo? Ngikutshelile ngathi indoda yakuqala ngumthetho. Zwana la, umthetho kawufi, kawuguquki. Bathandekayo, umthetho ulungile, umthetho ungcwele, konke okufunwa ngumthetho kuhle. Kodwa zikhona izinto ezingeke zenziwe ngumthetho, uyezwa yini? Umthetho bathandeka kawuzwelani lobuthakathaka bethu. Phela umthetho asomuntu, umthetho kawuxoleli, umthetho awunama feelings, umthetho awunasihawu. Okunye futhi umthetho ngeke ukusize. Zwana la, ngeke ngakufundela ivesi kwelinye ilanga sisemuva ngale, Romans 8 verse ngelika 3. iBhayibheli lithi ngoba lokho umthetho ongelamandla okukwenza, ngoba waxegiswa imvelo yelesono, uNkulunkulu wakwenza ngokuthuma indodana yakhe ngesimo somuntu olesono ukuba ibe ngumnikelo wesono. Ngakho isono yasilahla emuntwini olesono. Uyizwileni iBhayibheli? Ithi ngoba lokho umthetho ongelamandla okukwenza, ngoba waxegiswa imvelo elesono, uNkulunkulu wakwenza ngokuthuma indodana yakhe ngesimo somuntu olesono ukuba ibe ngumnikelo wesono. Ngakho isono yasilahla emuntwini ongelasono. Uyezwa yini? Uyayizwa yini indaba la? Umthetho ngeke ukwenzele ezinye izinto. Ya, umthetho ngeke uveze ukulunga emuntwini ongalunganga. Umthetho ufuna ukulunga okupheleleyo
kodwa umthetho ngeke ukunikeze ukulunga okupheleleyo. Uyezwa yini indaba la? Umthetho ukulunga okupheleleyo uyakufuna. Vele kithi the Lord demands perfect obedience, perfect righteousness. Uyezwa? Kodwa umthetho ngeke ukunikeze lokho kulunga okupheleleyo. Umthetho uyafuna kodwa kawukunikezi. So wena lokho ukudinga emthethweni ngeke ukuthola. Uyezwa yini? Vele umthetho ngeke ukusize. Zwana uGalatians chapter 3 ivesi ngelika 10. Ithi iBhayibheli bonke abathemba umthetho bangaphansi kwesiqalekiso, ngoba kulotshiwe ukuthi uqalekise umuntu wonke ongaqhubeki esenza konke okulotshwe encwadini yomthetho. Uyezwa yini? Uyizwile iBhayibheli? Ngikutshele ngathi umthetho ngeke ukunikeze okufunayo wena. Hayi, umthetho ufuna ukulunga, kodwa ukulunga ngeke ukuthole emthethweni. Uyezwa yini? Bonke abathembe umthetho bangaphansi kwesiqalekiso, ngoba kulotshiwe ukuthi uqalekise umuntu wonke ongaqhubeki esenza konke okulotshiwe encwadini yomthetho. Uyabona yini ukuthi ukuphila ngaphansi komthetho yinkinga? Ngeke kube lokuthula ngaphansi komthetho. Yikho phela sesifuna ukubotshelwa kwenye indoda, ngoba le indoda yakuqala engumthetho ayinazwelo. Uyezwa yini? Uyayizwa yini indaba la? Uyayazi indoda yesibili esifuna ukubotshelwa kuyo? Uyayazi yini indoda yesibili ukuthi ngubani? nguJesu. Haleluya. uJesu madoda uyazwelana lobuthakathaka bethu. Hebrews chapter 4 verse ngelika 15 ithi iBhayibheli, ngoba kasilawo umpristi omkhulu ongela sizwelo. Mana ngifunde kuhle iBhayibheli. Ithi ngoba kasila umpristi omkhulu ongenelisiyo ukusizwelana lobuthakathaka bethu, kodwa silaye oseke walingwa ngezindlela zonke njengathi, kodwa kazange one. Haleluya. Uyabona bathandekayo, kuyamangalisa ukuba le ndoda enguJesu, ngoba phezu kokusizwela uyasisiza. Hebrews chapter 2 verse ngelika 18 ithi njengoba laye wahlupheka lapho elingwa, uyenelisa ukubasiza abalingwayo. Haleluya. Haleluya bathandekayo. Haleluya. Ithi njengoba laye wahlupheka lapho elingwa, uyenelisa ukubasiza abalingwayo. Haleluya. So uJesu bathandekayo, uJesu uyazwelana lobuthakathaka bethu, phezu kwalokho uyasisiza ebuthakathakeni bethu. Okunye futhi ngoJesu akasilahli. Romans 8 verse ngelika 1 ithi akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. Haleluya. Ungafunda uRomans chapter 6 verse ngelika 23. iBhayibheli ithi imbadalo yesono yikufa, kodwa isipho sikaNkulunkulu siyimpilo engapheliyo kuJesu Kristu inkosi yethu. Uyizwile yini iBhayibheli? Ithi yona imbadalo yesono yikufa, the wages of sin is death. Uyezwa yini? Kodwa isipho sikaNkulunkulu siyimpilo engapheliyo kuJesu Kristu inkosi yethu. The gift of God is eternal life. Uyezwa yini? Isipho sikaNkulunkulu siyikuphila okungapheliyo. Uyayizwa yini indaba la madoda? Uyayizwa yini indaba la? Uyayizwa yini indaba yamadoda amabili esikhuluma ngawo kuleli verse? Madoda, iBhayibheli ithi imbadalo yesono yikufa. Umbuzo uthi ngubani obhadala ngokufa nxa uwonile? Ngubani okubhadala ngokufa nxa uwonile? Ngumthetho. Uyezwa yini? Ngakufundela ivesi 1 Corinthians chapter 15 verse ngelika 56 ithi iBhayibheli udonsi lokufa yisono, lamandla esono ngumthetho. Ngamanye amazwi umthetho unikeza isono amandla okubulala isono. Uyezwa yini? Uyezwa ukuthi isono sithola ngapha amandla okubulala? Siwathola emthethweni. So wena nxa iBhayibheli sithi imbadalo yesono yikufa, ubhadalwa ngumthetho ngokufa. Uyezwa yini? Ngamanye amazwi umthetho unikeza isono amandla okubulala isoni. Kodwa uyizwile yini ivesi? Ivesi ithe isipho sikaNkulunkulu ithena isipho sikaNkulunkulu siyimpilo engapheliyo kuJesu. Ngamanye amazwi nxa umthetho usithi isoni kasifa, uJesu ongumusa uthi isoni kasiphile kufe mina. Haleluya. Haleluya. John chapter 3 verse ngelika 16 ithi uNkulunkulu wathanda umhlaba waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba ilo lalo okholwayo angabhubhi kodwa abe nokuphila okungapheliyo. Haleluya. So nxa umthetho usithi isoni kumele sife, uJesu ongumusa uthi isoni kasiphile kufe mina. Haleluya.
ya indodana sayinikezwa ukubana ilo lalo ukholwa endodaneni angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo. So madoda, impilo engapheliyo kayisetshenzelwa kodwa isipho somusa. Uyezwa yini? Kasibuyele endabeni yethu yomshado. Ngikutshelile ngathi ngokomthetho akuvumi ukuthi umfazi ashade lenye indoda enye isaphila, then omunye angabuza ukuthi manje kwenziwa njani ngoba le ndoda engumthetho kayifi. Ya vele umthetho ngeke uwenze lutho. Uyezwa yini? Ya ngakufundela ivesi Matthew chapter 5 verse ngelika-18. iBhayibheli lithi ngilitshela iqiniso ukuthi kuze kunyamalala izulu lomhlaba kakuyi kususwa lutho emthethweni loba ibadlana kumbe ichachana elilotshiweyo kuze kupheleliswe konke. Haleluya! Uyizwile yini ivesi ngomthetho? Umthetho madoda ngeke uwenze lutho, ngeke uwususe, ngeke uwuchithe. Liyezwa yini lina elicabanga ukuthi umthetho wasuswa, umthetho wacitshwa? Hayi, iBhayibheli lithi ngilitshela iqiniso ukuthi kuze kunyamalala izulu lomhlaba kakuyi kususwa lutho emthethweni loba libadlana kumbe lichachana elilotshiweyo kuze kupheleliswe konke. Uyezwa yini indaba la? Umthetho kawususeki, umthetho kawufi. Manje Ndlovu, kushade kanjani le ndoda yesibili enguJesu? Umthetho unje, umthetho uqine kangaka. Wothi haleluya. Uyezwa yini? Say haleluya, ngoba ngizakutshela ukuthi icebo labuya lobani. Zwani imfihlakalo, indoda yesibili enguJesu yabuya lecebo. Hallelujah. The plan of salvation was divinely initiated. Icebo losindiso labuya loJesu madoda. Thina vele sasiphelelwe. Uyezwa yini? Sasingela plani. Ya sasingakhona ukuzisindisa, sasesiphelelwe, sesistakile ngoba umthetho ungasuseki. Umthetho usikhondema waya indoda yokuqala engumthetho isikhondema waya sesiphelelwe. Indoda yesibili enguJesu, Adamu wesibili, wabuya lecebo. Ya wabuya lecebo. Ya Jesu wabuya lecebo wathi zwana, ngeke ngishade lawe nxa usashade le ndoda yakuqala. So into yakuqala okumele yenzeke, kumele ngiqede mina umshado wakho le ndoda yakuqala. Umbuzo uthi njani? Ngoba phela le ndoda yakuqala ngeke ayifi. Ya ngeke umbulale futhi, ngeke futhi umenze afe ngoba vele kafi. Uyezwa yini? Ya umthetho awufi bathandekayo. So umbuzo uthi kushade kanjani lawe Jesu umthetho ungafi? Ya futhi bathandekayo, kulesinye isizathu ngaphansi kwelanga esomshado. Uyezwa yini? Kulesinye isizathu sokukhululeka ngaphansi komthetho. uJesu wathi yena umuntu nxa ungafeba, iphatheni yakho ingafeba, then usungashada lomunye. Uyezwa yini? Ya manje indoda le engumthetho le, number 1 ayifi, number 2 futhi angeke ifebe ngoba ilungile, ingcwele. Uyezwa manje kule nkinga uJesu wasesithi zwana sona, ngiza kufa nawe. Uyezwa yini? Ngithe mina ukuze kuchadeke phakathi kwababili kumele indoda yakuqala ife. Uyezwa yini? Kumele kube lofayo between the two parties ukwenzela ukuthi oyi-1 aqhubeke eshade enye indoda kumbe omunye umfazi. Uyezwa yini? So ngenxa yokuthi umthetho awufi, uyezwa yini, uJesu wasekhetha ukuthi thina esifayo afe lathi. Uyezwa yini? uJesu wathi zwana sona, ngiza kufa lawe ngivuke nawe, then ngokomthetho uzabe usukhululiwe ngaphansi kwendoda engumthetho. Haleluya. Ngikutshelile ngathi madoda, ukuhlupho lwethu lomthetho, udlelwano bethu lomthetho ngeke kwenzakale lutho ngaphandle kokuthi kube lemfa. Uyezwa yini? Ngaphandle kokuthi kube lokufa phakathi. So uJesu wabuya lecebo lokuthi kumele afe lathi avuke lathi ukuze sikhululwe ngaphansi komthetho, sisuswe ngaphansi komthetho. Uzakhumbula sadlula phezu kukaRomans chapter 6 ngakutshela ukuthi safela kuJesu. Ya nxa sasibhabhathizwa, sabhabhathizele ukufeni kukaJesu. So madoda, sathi sisifa loJesu esiphambanweni, sakhululwa ngaphansi kwezinto ezimbili. Sakhululwa ngaphansi kwamandla esono futhi sakhululwa ngaphansi komthetho. Uyayizwa yini? Ungizwe kuhle, umthetho ukhona, kawususwanga, kodwa asesabotshelwanga ngaphansi komthetho. Uyezwa yini? So uJesu nxa wayesikhululwa ngaphansi komthetho kazange asuse umthetho, umthetho ukuposition yawo. uJesu wasusa thina ngaphansi komthetho ngokuthi sife kuye, sife laye, sivuke laye. Uyezwa yini? So umthetho ukuposition yawo, umthetho ungcwele, umthetho ulungile, umthetho awufi, umthetho awususeki. Kodwa into eyenzakalayo ukuthi uJesu wafa lathi, ngoba ngakutshela ngathi mina uhlupho lwethu emthethweni alulungiseki ungabanga lemfa. Uyezwa yini? So uJesu wathatha thina safa ukuze sikhululeke ukuthi sishade laye oyindoda yesibili. Uyezwa yini?
ya asambe kuvesi 4 siqede. Ngakho-ke bazalwane bami, lani lafela emthethweni ngomzimba kaKristu ukuze libe ngabomunye. Bathandekayo, indaba le iyamangalisa le. Indaba le iyamangalisa. Ngakho-ke bazalwane bami, lani lafela emthethweni ngomzimba kaKristu ukuze libe ngabomunye kuye owavuswa kwabafileyo, ukuze sithele izithelo kuNkulunkulu. Haleluya. Bathandekayo, izithelo zikhona kwabakholwayo. Uyabona, kuqala siphila ngaphansi komthetho, sasiphila ngokwesaba ama-don'ts and do's. Uyezwa yini? Uyake ubazwe abantu bomthetho, the do's and don'ts, don't do this, do this, don't do this, do this. Abantu bakona bahlala bepikisana ngubani o-right ngubani o-wrong. Ya, ama-do's and don'ts. Yikuphila ngaphansi komthetho, ukuphila ngaphansi kobugqili, ukuphila ngaphansi kokuncindezeleka, ijogwe lobugqili okumele sikhululwe ngaphansi kwalo. Uyezwa yini? So ma usaphila ngaphansi komthetho, uphila ngokwesaba. Uyezwa yini? But bathandeka, nxa singakhululwa ngaphansi komthetho ngokukholwa, izithelo sezikhona kwabakholwayo. Uyezwa yini? Ya, ngapha koJesu bathandekayo esibotshelwe khona kulezithelo zothando, akulazithelo zokwesaba. Umuntu kenzi kahle ngesizathu esirongo, wenza kahle ngesizathu sothando. Haleluya. Ngikuhlabelela ingoma ethi yona ngadonswa ngalo uthando. Ya, inhliziyo yami nenhlalo yami ngikuphathela umniki ngenxa yothando esazuzwa ngalo, ngoba ngenxa yokuthi yena wopha wasisindisa. Ungafunda uJohn 15 verse ngelika4, uJesu uthi yena, hlalani kimi lami ngizahlala kini. Kalukho ugatsha olungatheli izithelo ngokwalo, kodwa kumele luhlale lusevinini. Lani lingeke lithele izithelo ngaphandle kokuthi lihlale kimi. Bathandekayo, uyayizwa yini indaba yomshado? Uyayizwa kulivesi? Uyayizwa imfihlakalo yomshado kulivesi? Zwana, ngabantu ababili ababotshelwe ndawonye. Ya, indoda lomfazi. Wezwa yini ukuthi uNkulunkulu wathi enikeza icommand ebantwini ebashadisa engadini yase-Edeni, wathi laba ababili baza kuba nyamanye. Uyezwa yini? Zwana uJesu ukuthi hlalani kimi lami ngizahlala kini. Uyezwa yini? Kalokhu ugatsha olungatheli izithelo ngokwalo, ya, kalukho ugatsha olungatheli izithelo ngokwalo, kodwa kumele luhlale lusevinini. Lani lingeke lithele izithelo ngaphandle kokuthi lihlale kimi. Uyezwa yini? uJesu akasitsheli ukuthi hey, lina selibotshelwe kimi, therefore thelani izithelo. Hayi, kodwa uthi hlalani kimi. Uyezwa yini? Kulabantu abalohlupho, hlala betshingela abazalwane, hlala betshingela abantu, yenzani lokhu, yenzani lokhu. Uyezwa yini? Uhlupho alukho kuyenzani, uhlupho lukuhlalani. The reason why ubona kungela kwenza, akula kuhlala. Uyezwa yini? Ngoba kungalungisa uhlupho lokuhlala, ukwenza so problem. Uyezwa, ungahluphani labantu ngokwenza, vele ayisikho kuyindaba. Uyezwa yini? Ya, ayisikho kuyindaba. Indaba isekuhlaleni la. uJesu akasho ukuthi yeli nxa selihleli selibotshelwe kimi, zwanini, akulandaba zokudlala la, kusadlalwa sokusetshenzwa, thelani izithelo. Hayi, kodwa uJesu uthi hlalani kimi, stay in, abide in. Uyezwa, gxilani kimi. Asifunde lo verse 5 uthi mina ngilivini, lina lingamagatsha. Nxa umuntu ehlala kimi lami kuye, uzathela izithelo eziningi. Ngaphandle kwami kakukho elingakwenza. Bathandekayo, iBhayibhili imnandi. So madoda, nxa sinamathele kuJesu, izithelo zikhona. Haleluya. Nxa sinamathele kubani bathandekayo? kuJesu, izithelo zikhona. Ungazihluphi ngokwenza man, ungazihluphi ngokwenza. Kulabanye abantu abacabanga ukuthi uJesu angakusindisa uyakutshela ukuthi hamba uyokwenza. Asovangeli leBhayibhili. uJesu angakusindisa uyakwenzela. Uyezwa yini? uJesu into ayifunayo ukuthi wena hlala enyaweni zakhe, hlala kuye wena, ungasuki kuye. Yena nguye oyenza, nguye lamandla okwenza wena. Nxa usushadela uJesu, into zonke ziyenzeka ngoba zivela kuJesu olungileyo. Uyezwa yini? Ya, ngikutshela ngathi uhlupho lomthetho ukuthi umthetho lanxa ukutshela ukuthi yenza lokho, umthetho awukwenzeli lutho. That's why kumele sikhululwe ngaphansi komthetho, size kuJesu othi angakutshela aphinde ayenze yena. Haleluya. Kasambe kuRomans siyivayo, Romans chapter 7 verse 5 uthi ngoba sisabuswa yimvelo elesono, izinkanuko zesono ezavuswa ngumthetho zazisebenza emzimbeni yethu, okwenza sathelela ukufa izithelo. Haleluya. Ngoba sisabuswa imvelo elesono, izinkanuko zesono ezavuswa ngumthetho zazisebenza emzimbeni yethu, ukwenza sathela ukufa izithelo. Uyayizwa yini indaba la?
sisasenyameni singakafi, sisasengaphansi komthetho, sisazenzela izinto njengathi umthetho awukwenzeli lutho, ufuna wena wenze. Yikho litshumayela ivangeli lama-do's and don'ts, ngoba ungaphansi komthetho, wafundiswa ngumthetho ukuthi wena ngowenzayo, umthetho awukuncedisa awukusizi. But kuJesu bathandekayo, kuJesu bathandekayo, suwe wenzayo. So sisasengaphansi komthetho, sisazenzela izinto, kwakungelanto e-right, kuphela isono lokufa. Uyezwa yini? Then kuverse 6 ithi kodwa khathesi ngokufela kulokho okwake kwasibopha, right, sesikhululiwe emthethweni ukuze sikhonze ngendlela entsha ngomoya, hatshi ngendlela endala yezimiso ezilotshiweyo. Izwa yini indaba la? Singakaphenduki, singakabhabhathizeli ekufeni kukaJesu, sasilahlwa ngumthetho, sasiphila ngokwesaba. Lanxa sasisenza kuhle, kwakungasosithelo. Uyezwa yini? Kwakungasozithelo zokukholwa, kwakuyizithelo zenyama esifuqwa yikwesaba. Ngoba kuNkulunkulu bathandekayo, ngifuna ubambe la, kuNkulunkulu isithelo ayisikho kwenza kuphela, kodwa kuNkulunkulu yikwenza kuhle ngemotive enhle. Isithelo, isizathu kumele sibe sihle. Uyezwa, uNkulunkulu kabheki kabrayijwa imisebenzi yakho, ukuthi kulabantu abagcwele ema-church abasebenza nzima benza kahle. uNkulunkulu ngeke umbribe. uNkulunkulu ufuna imotive enhle. Ngamanye amazwi, lanxa uyenze kahle, uNkulunkulu uyabheka, abhekisise ukuthi yiphi umoya ofuqa ukwenza kwakho. If self has motivated what you have done, then it's sin. Uyezwa yini? Nxa kuyikuthi okwenzileyo bekufuqwa ngumina, then yisono. Uyezwa yini? Konke okungaveli kuNkulunkulu, ongaveli ekukholweni, yisono cha, yikufa. Uyezwa yini? So thina yikho kumele sikhululwe kwesabeni, sikhululwe ngaphansi komthetho, sinamathele kuJesu, sihlale kuJesu, azenzele izinto. Hebrews chapter 2 verse 14 lo 15 iBhayibheli bese isithi njengoba abantwana belomzimba legazi laye wahlanganyela ebuntwini babo ukuze kuthi ngokufa kwakhe amchithe lo ophethe amandla okufa, okutsho uSathane, abakhulule ababe sebugqilini impilo yabo yonke ngenxa yokwesaba kwabo ukufa. Haleluya. Njengoba abantwana belomzimba legazi layo wahlanganyela ebuntwini babo ukuze kuthi ngokufa kwakhe amchithe lo ophethe amandla okufa, okutsho uSathane, abakhulule ababesebugqilini impilo yabo yonke ngenxa yokwesaba kwabo ukufa. Haleluya. Nxa sengivala bathandekayo, ngifuna ungakhohlwa ukuthi ngithe uhlupho akusomthetho, kodwa uhlupho yikuthi thina siyizoni. Uyezwa? So uhlupho alukho emthethweni. Ngifuna ubambe lapha. Uyezwa? Uhlupho alukho emthethweni. Ungahambi usithi mina ngithe uhlupho lusemthethweni. Umthetho awulahlupho. Umthetho kaNkulunkulu awulahlupho. Umthetho uphelele, umthetho ungcwele. Uyezwa yini? Umthetho ulungile. Uyezwa yini? So thina ukuthi sibotshelwe emthethweni ongcwele, thina sizoni, ngeke vele kusebenze. Uyezwa yini? Konke nje singakwenza ngaphansi komthetho yikwesaba kuphela, ngoba umthetho ungcwele, thina siyizoni. Nxa sisamukela uJesu siyakhululwa ngaphansi komthetho. uJesu sinikeza ukuthula, asinikeza ithemba, aveze izithelo kithi. So madoda, lokho esasikuyehluleka ukukwenza singaphansi komthetho siyakwenzelwa ngaphansi komusa. Uyezwa yini? Ngifuna ubambele la umahluko. Ngithe mina ngaphansi komthetho, umthetho ufuna wenze wena izinto. Umthetho okwawo is to command you. Umthetho uyakukhomanda yenza lokhu, wena ngokumele uyenze. Kodwa mase singaphansi komusa, ngaphansi kukaJesu, kuJesu, mase sikuJesu, asomthetho wenza futhi ayisithi esenza, kodwa nguJesu osihlengileyo. Uyezwa yini? NguJesu osihlengileyo. So lokho esasingela mandla, esasisehluleka ukwenza ngaphansi komthetho, siyakwenzelwa ngaphansi komusa. Galatians chapter 5 verse 22 lo 23 ithi iBhayibheli, kodwa izithelo zikamoya luthando, lokuthokoza, lokuthula, lokubekezela, lomusa, lokulunga, lokuthembeka, lobumnene kanye lokuzithiba. Ezintweni ezinje akula mthetho. Haleluya. Kodwa izithelo zikamoya
luthando. Isithelo sikamoya luthando, lokuthokoza, lokuthula, lokubekezela, lomusa, lokulunga, lokuthembeka, lobumnene kanye lokuzithiba. Ezintweni ezinje akulamthetho. Haleluya. Ya konke bathandekayo kwakungekho singaphansi komthetho, kukhona ngaphansi komusa. Bathandekayo, sengathi uNkulunkulu angasikhulula sisuswe ngaphansi komthetho evangelini lama-do's and don'ts, ngoba phela ngaphansi komusa imithetho ayisekho ezibhebheni zamatshe. Hayi, ngakutshela ngathi ungathembi imithetho ebhaliweyo, hamba uthwele amabhuku, hamba uthwele amatshe, hamba ubalela abantu ukuthi kubhalweni emthethweni. Esivumelaneni esitsha umthetho awukho ezibhebheni zamatshe njengakudala le, kodwa imithetho ibhalwe enhliziyweni. Uyezwa, inhliziyo ezifafazwe ngegazi likaJesu. Haleluya, haleluya. Imnandi intando yakhe kimi, icwebiswe yiCalvary. Nxa usuhlengiwe, intando kaJesu imnandi kuwe, icwebiswe yiCalvary. Awuthwali nzima, awuyenzi ngoba kuthiwe yenza. Uyezwa, hayi awugcini ngoba kuthiwe gcina. Uyezwa yini? Vele awudingi ukutshelwa, awudingi ukukhunjuzwa, awudingi ukufotsholwa, awudingi ukuqhokolwa. Uyezwa yini? Kodwa imnandi vele intando yakhe kuwe, ngoba icwebiswe yini bathandekayo? yiCalvary. Icwebiswe indoda yeCalvary, icwebiswe nguJesu isihlobo seCalvary, icwebiswe uJesu indoda yesibili, uAdamu wesibili. Haleluya. Ngiyalinxusa bazalwane, ngiyalinxusa bazalwane abathandekayo, ngikunxusela kuJesu. Woza uzokhululwa, usinde kwesabeni. Woza uzokhulule kwesabeni bathandekayo. Sike siphumule. UJesu sibizela ukuzophumula, ayikhona ukuzosebenza nzima, uzophumula. Uthi wozani kimi lonke elikhatheleyo lelisindiweyo, mina ngiza kuliphumuza. Wayekhuluma lamaJuda ababefundisene ivangeli lama-do's and don'ts, ukuthi yenza lokhu, ungenzi lokhu. Bazama baze bakhathala. Uyezwa, bazama baze baginqa bakhathala. Uyezwa, uJesu wabathola bekhathele ngoba babethwele ijogo ababengalenelisi ngaphansi komthetho. uJesu wasebabize banxusa ukuze bazokhululwa ngaphansi kwejogo lobugqili, kulegalism, abakhulule kuma-do's and don'ts, abafake ngaphansi komusa. So sibizele esabatheni ukuzokhululwa, sibizele ekuphumuleni. Isabatha lithi ukuphumula. Sibizele ukuphumula, ukususwa endodeni engumthetho, engelasineke, engelasihawu, ukuthi siye kuJesu oswelana lobuthakathaka bethu. Ngiyakunxusa mfowethu, ngiyakunxusa dadewethu, phumula kuJesu. Ungavumi ukuphila impilo elokwesaba, impilo engelathemba. uJesu ukhona osindisayo, uJesu ukhona olomusa, uJesu ukhona owakufelayo, ubhadalela wena, wabhadalela impilo yakho. Uyavuma yini? Nxa uvuma ngiyakhuleka, nxa uvuma ngiyakhuleka, khuleka lami. Babo ingcwele, babothandekayo, siyabonga imfihlakalo yokusindiswa kwethu. Siyabonga indoda yesibili, uJesu. Kuyavela manje ukuthi babesitshona uJohn nxa babesithi ngaphandle kokuthi umuntu azalwe ngokwesibili angeke ubone umbuso wezulu. Ngoba kuJesu bathandekayo siyazalwa. Babo ingcwele, nxa sewusizele sivuma, sicela Nkosi othandekayo usenzele konke ebesingalamandla ukuzenzela khona ngaphansi komthetho. Diliza imvelo yethu yokonakala. Babo ingcwele, bavuma abafowethu, bavuma odadewethu, cela basindise. Sindisa lami. Bavuma ukuthi nxa ufika uthole ukudla komlilo ngaphansi kwelanga, thola amalunga ombuso abaphawuliweyo, bahlaliswe eqinisweni elinguwe. Salamukela iqiniso. Bayavuma abafowethu, bavuma abanabami. ngoJesu siyakhuleka. Amen.